su kralj, ledeni i frižider. Ali Piccolo zna da ne može bez njih jer će ih Friza sve silovati. Pije Goku! Te gledaš, peder stari. Ubrzo se pojavljuje Rozi Peder koji se suprotstavlja frižideru. Frižider je začuđen. Snijem, baću te majku ti pa... Uzite si skirati gađevi. To bi mi trebali bježati, a? Joj, tata kolega Kortej. Jebe ga, vojniče! Care? Neka ga samo i šupat kad on nikad ne zaboravi. Neka čujem njegove guzice pijem. Brzo! Bilo bi pošteno da vas upozorim. Ja sam overen ko biti slod zajedno. Mali, ja sam seks mašin. A moj je veći od rukavice. Sada. Znači, seksualni negativnoj nuli, a korac je 3 centimetra. A šta je to? Kaj korac? Ja? Jeste baš... Izgleda da je mali pimpek napokon počeo rasti. Ej, stanimo! Moram priznat da sam impresioniran. Evo ti prvo jedan mali san. Uvijek budi spreman na spenkanj, pogotovo kod cigara pića. Hvala na savjetu. Ti mala gnido. Sad ću vam tebi pokazati što je pravi kurac. Čude prce! Što će se dogoditi u sljedećoj epizodi Pedera iz budućnosti? Pogledajte i saznajte.